Sa Grand City kan talaga dyan si Chika. Sabi ni tatang ay ket napaduna, agmalmalim di sinabaan ngagpag napagna. Amin nga apuna ket nagsasadot dumawat kwarta laeng paglaingan da. Sabi ni tatang babasit ken dadakkel, no adda gumatang adda tilakuna. Isu ti kwarta na no sanat ama kapadala, taadda dawaten dagitay sadut nga apuna. Peke-pekelen ni Efren apru-aprusan, ni Mikang ablu-ablunen, ni tatang jay kalding na numabigatan. Peke-pekelen ni Efren apru-aprusan, ni Mikang ablu-ablunen, ni tatang karaken na nga kalding. Sige tayo mga tang tinga po. Joke lang. Online. Dapat ba si dudulakin? Balimpay utang. Yung bagay ba niya? Utang plus 5. Makaduming ko lang. Dadagkel babasi nga kalding na ni tatang, adu tiyag tuna kasla isu ti bangtuna. Tano da gumatang ngadda tila kuna, isu ti kwarta nano sa anak amak kapadala. Peke-pekelen ni Efren apru-aprusan, ni Mikang ablu-ablunen, ni tatang jay kalding na numabigatan. Peke-pekelen ni Efren apru-aprusan, ni Mikang ablu-ablunen, ni tatang taraken na nga kalding. Peke-pekelen ni Efren apru-aprusan, ni Mikang ablu-ablunen, ni tatang jay kalding na numabigatan. Peke-pekelen ni Efren apru-aprusan, ni Mikang ablu-ablunen, ni tatang taraken na akalding. Online, kalding, nilagay pitas.